Omohwe ewie ye no speaker ekan communication from the president. Okan ye no ena your friend communicate no. Aine ena oma first deputy speaker oye appointment committee chairman no o move motion no. Okay. Say ministers we assume or benten or maba committee nanim ya doso wo mo ya wie na ya recommend say ya nye wo ntom nti na say speaker ma both sides no bi akasa nsa na ya the formalities e bata ho a ebe ma yaje wo ma tom no na eno ena wohwemu a owura afenyo markins already the issue say minority leader. Already the issue say opese ohu appointment committee chairman and a speaker o tie dwam ohunu wo mo ewo kokoam nti o mo nsore nko na o mo mra na dia na opese wo ye no na ne opese wo ya ne say dodo e ofi ho no na o mo nso nipa dodo a o mbetimi de approve obi as a minister. Inti na afenyo marking pese or draw attention. And a speaker not yet draw on or train afenyo marking so addresses the derby. So if you say you need quorum, my then your process come under appropriate order. For parliament and mranwa a trese ye ni forum no jina no so na fe yenya was a ye yo. And no more say okay, if that's the case there my majority from says oh and you bet me sound big girl and I say parliament a ben no you bet me abo ye ba na obia ba obiaba na ye omanya dodo no na omo de aye e no omo twen ya we kana we aka last minute and a speaker put two question no say as many as are in favor say aye and aye for no kai as many as are against and are not in favor say nay for no budi obia nkasa enti no the ayes have it. So the motion is accordingly approved. Okay. Ehwa no better than ministers. Ehwa no better than ministers. Okay. Enti sana esi ye enura. Ba yen hwe issues are na APPA. Issues are na APPA no ebi NDC for can say when I'm beko university first year no ombeko ni free ya bi school so for one for no call admission fee o mo tuatua esi yara haruna do so call ko bojebo ho ebinum kure tua o mo fees yara haruna do so call vet no o can say awofo no ntua na achire no awofo no tua achire aban be refund aban be tua wo mo ka no o ko apply o de krata be ko aban ho say aban matua makotua me ba school fees of me ba beje ye be hwe na ye tua o sika de amount eno na afenyo marking ka say there be ade no eye boshe ena mohye boshe so ya akadan enti no anka wono susu say instead say ye be ka say awofo no munkotua sika no na utua wia na do receipt ababeja na wa trekrata abasa obaje usika no anka aban bomumma universities no order say first year for no mo admit wo mo free indi e ko ba sika sam na den sika sam be ba beye aban ni university for no university for no dan ka aban no dan ka aje wo mo sika na owofo bi a ote dasaba na ne be ko obey den kura process kura no obey den na watumi aka say oko dan abaka akwa gine sika ena afenyo marking san raise the issue no bio say ebinum so kura ni sika no bi ya omo di tua ebinum ni sika no bi a wo mo ede ehwe say be ya nkwada no be konti bepem sa abere kura no nkwada no bi da so ewufie wo mo nya nkoye intinka aban no oma universities no order nanka universities no nhyase nanka ye man kwara ye admit wo mo free instead say awofo no be kwa kotua ansa na de ama over we so be ya achinye kakra e wo ho what do you make of it what there na be ka wo ho
Nana. Yes, sir. Medasi anopei. Mechia ya T4. Ejuma mpenimfo. Dr. Blessed Foster baby obi ama memo na baso pa ma na mu. Na nama chankonwa Nkoranza. Right. Mechia na nanompa titire na kwamba fo otoso na Nkoranza man hene. One na dikurufu nyina ne ahemafo. Nana. Yes, sir. De mampani kai. Obedi akonwa wieye wo so akofana musu awieye no. Na esei eni na ba ho se kai da ho no. Eso sensi kai ye wo. Right. Enti de wuye bia no je odwene ho mienu. Enti ewura hari na adrusu anampo ministers na ye vete wo mo no nyina no. Wo hwe questions a wo mo ade ye campaign na ye di busa wo mo ne answer se ba ya edi adanse se sie ya ya sha se die yensusu nunu wo mo na de ye hwe wo mo ansa admission fee no owofo a obanya admission boaboa ho na kotua se de kane no na wo mo ko free no kura wi a ya na yetua ya e wo se yetua sukuu ni bia kasei ne e wo se yetua sukuu ni bia kasei nenso se si ahoden ni ho mampani mi na no nka sa awofo de mo hwe nkoda no ma wo mo nko na mmom sa aban de wo ka enyira ana se osika wa aban ho a enyira se tie bia won sabeka ofa omu o yem awofo no de wo mo kro ene se directive beko university mu za monje wo mo free de wona nka ebe ye han ne ebe ye hare ne ye se directives no beko because se aban ka kire university ne se womo mfa won aine odiska no beba aine oh won befo bia aha eno no ebe ye hare asene se because if you say owofo bi wo ha nka onya sika mane ba se isa awofo bi ya ebi betena fi nya de a omunyina na betimi akọ ebi benya admission na so onya sika nkọ aha na emom se aban ka se de wonya admission bi amomfa no me de sika no bebre mo a se school feeding for omo ka se omo aduane asan ni na ansa na aduane aba nti se university for no so ka se ya fa nkoda sei aban tua ya ka sika no beba nti ebe yese obema wo mo sa kwan nanso onya ma sa kwan no won kan ha se ye ne ye kan sena no nanso ne ye mede ne se his excellency babia obi anu pay me chiao otie sompa because ohwe appointment no kura ni dwumadi e wadi nyina enkomo no sha se free ha na no ye kan kire ne se ompe baabi mfa yewura jekum nhye ampa watie edinashe o pe baabi nso de na hye na baabi odi na hye nso no Nkoranza ma ye ma ye okay ye ma no congratulations ye we akodam mpani ase se watie yesu frɛ na baabi odi na hye nso akoye baabi abribia ye hwehwe na ye benya no ena offer we no on the admission no and this side for no so say awofo ntua free SHS na na dodan kwa kufu ade buy no even though shall say 2017 but one shall say January okay or shall say September academic year no enti no yema abanon take shape okay abanon tenase na wonya ne nhyehyeye e bia refund na na be ya adwuma ana say bia admission no ye obema time bi senior high any university calendar na pepepe I don't think so enyepe until September no say na fe na freshers e ko aine ena we nso no fe na freshers e ko enti me de I tend to agree with Owura Afenyo marking suggestion no say aban ma directive e be ye hare sense awofo no nkotua no ebe boa nkwada bebre so amanya access akọ school no emu enti ye nhwe no ho na ewom saa o ebe ma aye hare ama obi anya kwan akọ na se wa ho boa nso wa kwankora o se first year for no ofa ho and the first year say the first year for one sam na ye kan first year aban aboa ma wonyam awura ahoden ni fie na wonyam awura firi ho ekọ no be den enti no say omunya muwura say sa question ye bisaye during campaign time omo kan sa asem no no say when we get to the river we shall cross it ye be cross e na ebio no on say of no krepe wo ni say tertiary call
admission no first year na ya na eden na asem wo ho because of multiple car ubebo ubetu admission fee atoto niema prospectus na niema e ka ho ade be ko no ya na e ma no ko wa hu na me cho no ba se nipa ni nya wura mu wie di a by the time I walk form 2 no e ka no so te ene de okwa ni school fees nko na okotua ana se bia ni hostel nko na okotua nti e ka no e beba form nti no de kura se nti ene de kura no se o ka so we can pay kuro betimi aye on ze tete na secondary school a wo foton wo ntoma ne ade no na wo ton no time akoda no ko school first year no admission ne niema prospectus a wo be satisfy ene ade ho na ya na e ka no gina na onya wura mu wie dia sane ma na onsan kotobie ndi ya na e ka no aba form nti etime eboa e ma mo ho han omo e na ofa se wo ye wofo na se aban boa wa ma wo ba etime atwa 1 year e wo university and tertiary education ma besia kura yes wo besia kura se wo bo money to wie besia kura se wo bo e money to wie na mni se awofo no nso e be ye ofa me se wo be ko empo secondary school kura primary kura no primary kura enema ye begigi ansa na wakọ no nkwada bebere ntimi nko school fees ade no ne ye free kura no admission fee nye free nema bi ma keka ho no nye free ndi ya na beginners no ya na e ka wo ho e chen se ye be ko yenim ene ne keka ho nti no wrap up on that na ye nhwe na we de mampani ye ka otie de na so afo a wayi wo mo a ye bisa wo mo question na wo mo de wada ne nyina ye se bio wo mo mpese wo betim boa ho de mampani adwen ho no wo mo mpese wo betutu mu atu right na no so kwan bi so no me no wo mo ya adwen e che se bra sono di akonwa no ya free SHS implementation ne be ye adwuma no me kai pa se den time minority ne bisa wo mo se sika na wo de be ye no omunya wo hen obi anka bisine ya wo mu free akonwa so a yenim se free SHS sika da ho sana e free bottle fofurum ya sa bottle no so ya pam no enti wo mu nka kwan bi so no e secret o mo pese o mbebie so na mom minim pefe se mampani won tintasu ntefom nwie nsan fa na no nkofa se de wasi aka no bo hye ya aka dan ye de eguso dan ye ka na mom directives ne de se tie bia se de ye ka no wo pakase so a wo ye ne sa pepepe no wo ye listening president enti obeti no wa ye ne sa ente sa ebinum be kekansem bi ebewie no na akwa kogu adwuma papa na wo ye no ho fi enti wo no ne ka ebem media anything about education policy bia about education manage home and I am for it if you say obia baby obetimi asori agina baby obetimi asori akoduru bia education na be the vehicle aye edo be kwa akoduru ho enum endi ye kan nwoma sua ho asem a memfa ni agro enti enkwada bebre na nwoma sua ne ma hiani obeda ne defo aine enti brune kan asem bi say education is the ticket out of poverty no correct. And all professionals can boast, but the teacher taught them all. No correct. Education, dear. Say you can't education. And any public Brentman University, Uncle Munya Yanko, be Brentman co tertiary, our Munya Yanko, be a pass admission, no tia. No correct. When to me and young uncle. Into no a good policy. The idea is good. Yeah. Thinking no you're right. I was say a boy. Money, but that notwithstanding, questions and also afenyo markings will be legitimate in the sense say a difficult individual BG adie wa ban ho and a easy say institution like university G adie fra ban ho and no ye easy than say individual parent be sorry say me ko dan banka because aban ahebo say what me babeko free free university na madike yakotua sika no na me kwa akwaje me kwaje no ya anadwoma na asem ebe yeden e wo ho enom okay over here we ade no
afi na wo hyehyɛ yibi ma me okay so swame wi ama yibi ama ena another issue a sign trendy wo ho coal price no whether you turn 3,100 and you turn 6,000 eno so ndra ebeje Nkoranza na ye approve minister no na nora papa say ka kire me say ye dey ye kan president tete onye the need for no be say the need for no dey wo here wo say 6,000 because no now come out e to ma dwene to o ma kuma so o ma bo ho mpaye e no so nti na o mo to aba no bum e de ma president ma obeye ye no nti wonye mfa nse animonyam amakuafo me da say over yemra second nomination no third batch of ministerial appointment ababonten no eso na sabrea emuna yewura agekumu emuna yewura agekumu awura no ye nin komo no na yemfa nhwe president mama say 60 and no the bedma so far yenya 42 aka 18 say yebeko 60 ne dia aka 18 ene ne ka ministries ni biaka ministers anopan me hwe mu no it looks like ministers in there near ewo no so there waboni nyina oh okay nti eno nti e wa sha ase de minister of state for no no because it looks like some ministers in asa wetimi amwa na ma kakra ka ekire space wo ho okay nti e say no betimi abobi ahyehye sure but all said and done onyanyi deputies o deputies nyamaye do you feel say yenyi deputies baby adri say o say o de 16 na eye adwuma de na obefa deputies a nya baabia na benya bi na nya baabia na benya bi ministries ne nso say wo hwe pluses and minuses na baabi wo ho a kane no yehu ne say na adwuma kora aso dada say asande bia ba be ka no ebi local government ministry aye de chieftaincy and also cry asemuya adwumamu asan ba be ka ho na religious affairs asan be nti enya asam ketwa ho ne sei so se tie bia no se deputies beba mu a ho minim se bi be ko ho ho se bi ko ho na adwuma na ye hare nti sa emu eduru pa afi ba bi ti se titru ne mono na eba no a ye nhye da nhunu no youth empowerment and development said ye mabuniti ye ba be hye wo moden ama mpuntu aba wo masetenem right eno so nya adwuma kuma sure sports ye ni ne wo dada eno so foforo aba be ka ho ayene nti eho ese ho no so se deputies bebe mu ebi ko ho ana fi ye wura Agyekum di special initiative ono de onya minister onya deputy say ye che deputies kura ono onya bi hono hono nsheda nye ne die mu ya wo mampani nchen wo mampani aboboa no enti ono no onya deputy say ye che deputies kura enti se ohwemu a hono ene babia ye de Yura Felix kwa chifu sunum eko yi no but Felix there was deputy okay but the deputy no ya nkasa ono ye minister on say appointment became by wo mo yeko president mama office no Shamima Muslim ya boni din say or ye deputy communications officer okay adwuma sesi Felix kwa chifu so ye ono na ye ne deputy by ye upgrade Felix edene be ye minister of state no? In charge of government communications no ye nyanya indication bia say automatic no Shamima so de no be ba be ye o de communication na o mo wo dada no Shamima ye ne deputy no abanyuma nso obeye ho dawubo no eno nso san hyenensa inti no yenim se Shamima beba be ye Felix deputy as a deputy minister of state there and of course I don't think nenso still a ono na ne be ye say ono na ne be ye say adwuma no nti kwan bi so a ase
spokesperson. Kasamafo no sonon conference bia we Minister of State in charge of government communications. Oh, okay. And no more duru sen communications officer and a director of communications. No correct. Director of communications no they say party mu de. No, presidency bi o se kwaku anyi do hu. Ona no ye director of communications e wo president Mess. Yes. Tibi kura kwaku anyi do hu ahindi a wo madare no. What done ministry no. Ndi o madare no ministry. Anyway, that is just by the way. Yeah, bought Mampene Abaso. Say, what me aya within the side you will see can no. What me akutemwa ayene sabre. Ye de ye wo gidi wo ne mu. Sure. Ntina ye yere ye hoto abano man. Of an ye can deputies you know. Regional ministers no so 16. This e ka say ye ma or deputies are. Additional 16 e be kwa kan ho. President Kufuor 18. I say so aka 18. President Kufuor time. Oye nadwen say second term no. My deputy regional ministers. Because we can say sa position are redundant. Adwuma ne say. Obi atena ho abone ho ka so niema bebre mu ade a ye ma minister bia ye be deputy. And so on said any eduma pot. And so I say eduma corona minister. Eduma no minister ye na. Yen said eduma pot. Oni wa no di bibisha na. Regional minister ye. In this regional minister ni was a coordinating director ho. Yes. MC ni DC is no ho. Ne. Say regional minister for ni hoyi. Say regional coordinating director na hwe. MC for ni hoyi. Coordinating director na hwe. And municipal coordinating director na hwe. Intino, do you feel say yemma regional ministers and deputy and say yenya no man pany Kufuor style said your better no wonya ne sa say oka 60 nti say 60 no kura nuru nkrofo bedwa o dwade ntimi nwa on bedwa bi say o yes aso nkrofo so nya adwuma o bi say no na ya say bi de wonu ma na atom bi ebene ne ministers ya wo yi nyina no it comes with a cost ne nti wo hwe de eda ho a na what me dey assess right say what me amuamu na benya 42 ase wo mo hye adwuma ase nso ehu se wo betimi aye adwuma no na ekọ na se omfa bi meka ho a bere kọ animu na mu tre na mfaso ne ba no sa bere no wo se o a standing 18 wo betimi edi bia ba bekeka ho as time goes on nti yenya ntobo ase ma no ma ye man pressure pi ma ewire mfi se nkrofo so CV aye krado si o won nepono so na CV ne de se o ma ye kra na CV ne da ho nti o mo de akọ na aye krado a ye so usuro pinidu akra ta nura ban ani twen e da se bo e beduru so o bobo yi no o bo local government ministry bi no se o honorable ministry na ya boy honorable ajekum de na ya ba ma obi foforo nti won se wa nya post na se se mampane mo bonwie okay oguso bobo nti se kane na yewura haru na idrusu education na wo ni sa side ho better na yede na ba ho nti betimi aba se mampani etwan na ode ebi nso akwa akọhye baabi we nyina nso ode na ni sa aka nti se wo bibi ye na wo nimdie bi a entena se ntwan ansa hyase na da ho adi mani age Dr. Mwakohene ho pa Ashanti regional minister say yenyam veti wo munwem nye wo muntum nso wasa say ye adwuma akwa no amanfo file no brutal obo adwuma obo ase issue wo gina mu den nti se ba bia nka be ka say yenyam fa ma wo to ho ye den na former president his excellency Nana can say be say ye ne acting oba bia the moment e be ka say una ye acting secretary sister ye secretary adwuma no right yero ho na ye na ehu sa ade no betimi aye ne nan ma wo sense obeye ne sare biara se ye nyan fan se men sa na adam foro anya bi ala ebinim so 24 hour economy ne nam social media say on na de asa ne da bi say de amagusita no and a special initiative also na yewuraje ndo ma agene krata no kwa krata no so what the manifesto no o de kwakere no so onyi no wonyi na won it is said the application letter akona one to manager na director say ya che opebiana so over well men can say baby yenim say lan won so no de say na Elizabeth Ajare wo no anti o se mampani hwem
na aka 18 nti ogusu hwem ohwe na kana koma se won fa ne nche baabi a Bernard Mona zo abekaza okay o say whether you be man ministerial position you man ministerial position on the water na baby so opebi no nti na just on zo opebi na of on pebi say wadi ndc for cha demonstration Ghana ha ya santina na o demonstration over na edi ntia ntina na ni abra no o de ye analysis bi omo ani bere kasa ndc mu kiki omo ani bere kasa omo ba ye omo nyina ye omo adwuma fanya adwuma no bi ti din na ewom omo nya ye wate e kira asem bi abiem oyi nanim eye campaign indi na se nka okope mampani a wanya ni se o kan so de support ta mahama chi nokre na obi de ne support abeta wagina wawe ne a oba na uche pose amane bi onya nchenwi na ese so ohwe CV nim ndi no sokra ne o de akoma mampani a ohwe mi se ne akomoje ane me ndi ona ne omani abere kinkre abontene na economy nyo na wenyo ne akomoje ane me se de be ya ndisi beba na omo so benya minister bi adi asa eno anti anyahwe wonya diplomatic passport because niema omo kan say ewo ho nyina economy ti say we ti say dunso aba dunso maye ne dunso aba na sisi ekura wonya num kanea se kanea de edum so o kan bo ma edum so oh okay ana oba me bo edum edum eso edi seconds kura na eso nti e kan bo mu a edum so edum ye na so nti edum so okay nti edum na anso a edum kura okay anyway wow ovayema afrefo emra so ebi enye bad kura na o mekere o nso adwen ministers ne say there Techiman North omanya minister Nkoranza South yanya minister Banda yanya minister Nkoranza North na me wo map bi regional ayino na me pese ye system ma menye we na fato so my answer na ya ma afrefo na bam yenhwe regional breakdown of ministers no regional breakdown of ministers no said ya esi ministerial regions ministerial appointment no regions are omono enya dodo na yemfa eni nkomo kakra ewo regional omo the men and women no na the men and women omo ina bibia be fine okay right system bato hwena ye ho adwuma ma yesesia na yemfa ni nkomo ebra system o ye no ubetimi aboa yen na wafre abaso bi ye number na ye de ye adwuma no 0598 994 994 0598 994 994 ena ye Vodafone number no 050 205 7003 050 205 7003 number mienu we nyina ye de ye adwuma ewo ho enom ohwe regional breakdown no a eno na ye de atoso no said ya ministers no said ya region bia enya so far enie total no ye 42 ministers and ya ba omudin say oko Upper East ya aine Upper East omunya 2 Upper West omanya 2 North East omanya 2 Savannah Damango omanya 2 Northern region Tamale omanya 4 Oti region omanya 2 Bono East region omanya 3 Bono region omanya 2 Ahafo enya 2 Western North Sashi Yoso omanya 2 Ashanti region Kumasi omanya 3 Eastern region Kofodua omanya 3 Greater Accra region omanya 3 Central region omanya Cape Coast omanya 3 Western North
Western second Takrade Omanya 3 voter region ho Omanya 4 enti regional breakdown no any Oti region Omanya 2 Dambai Omanya 2 and the regional breakdown ministerial appointments so far 4 for 2 northern region and a voter region that's how you should understand. Yes. Niente esa wote ase niente ho no na omanya omodiemu ne ho enom enti no on the na constitution so no so can say in the appointing ministerial and ministers no was say you check it regional balance. Okay. Say check it regional balance. Was say region bia no ministers no ebi efiri ho enti o hwe breakdown no there. So far, a video so far, but on the average, you know, region behind 2. On the average, omo manya 2 no dozen. Okay. Omo manya 3 no. Omo ye 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Omo manya 3 no. 6. Bono East, Ashanti, Eastern, and Greater Accra. And Central and Western region. Omanya 3 and Omanya 4 no voter and Northern and the rest in 2 and Womo enya ho and by way of information and also na diamond yemfase asidama sister station ana yenuanom GH1 omna flyer na yenya bia yano edi mwedi nkomoi 0598994994 aine na ya midway 42 aine se ministers no mpene 42 aka 18 aine ubetinde wo de abaso at least Nkoranza yenya ye de ewo ehanum. Good morning afam udeni babi akasafi Asomede Mohammed mi se Nkoranza meda asemira mayentio na ko nshia mo na adwuma yo na me fa ho kwa ntia onabo imano kujaje kuma na ko pa do man ne abo ni bi aba be minister of initiative right na me cha ma shi aba no pastor me wo me se afam en le uti mi ka se ye ko we de go te chima no ya ko da ma godin ko anase de se kancha gonja ngina ko ye ko ni bi eti bra ye ko kan so en na ye bo imano kujaje kuma na gudia na ye ko ba kan Nkoranza ta right Omunyansa omompeni ediana Nkoranza they are there is Nkoranza na yan come together na yan come by one time tire papa na we no ko dey kumachi right ya ma melody play to say omo Nkoranza na tin ka kuma kwentula na nde obi do ti ka so aka say Nkoranza ko hwe jira sam ka so be pa do me kwentula right and man ni dia wo imano ko joje ku mo aka o mo ne di for that special initiative no right nko ko jira ka mo jira na ko joje ku yen say da se bebre no dia de ba 0598994994 0598994994 050205703 050205703 and also ubetimi afre na wabaso Sompa Vodafone line ye di dwuma abribia ewo efiduemu ha enom ubetimi afre na wabaso ebi ene ministers yabobo omudin de etosom yensa mienu edikan no parliament age wo matom omoye substantive ministers ena sesia ye kasei no ade se niaka enso aba enumu na yewura Emmanuel Kwadrade Kum ni din apiem Minister of State in charge of special initiative enonso Nkoranza so no yenya ye de afirimu. Good morning Owoahene udeni babi akasafi aja usu kaza fi Nkoranza eda se yenti omi Owoahene mo ba so pa nya ma pa wa yana ya no kai ya president Abaso akunta ibibia se wa ya de right e mo bi so ma mere miensa awasara ma ya ye de Emmanuel Kwadrade Kum oda me se o ba so no na nation come say first ministry ko kama president Kufone eza watie
na wode alan cash ono na wofa se ni pon pedo no koto ano oba wo ye djuma pa ma bia banche no me ai tacho no nyina mo asem kama sure ne ode jikum so akosho ya bada fo nyina mo pa ye ta papa ye chi so ba ya man kwanta fa na via se ben technique e po no so so ya ko to ye nya ni adwuma ye da se bebre 0598 994 994 0598 994 994 050 205 7003 050 205 7003 o frena wabaso nanso waba abekere wadwen ewo ha enofa mame fa wasabe di awiye obi wuramu a ye de beka ho na afi ye mohwi enkodwa so emra nana sade obi ewuramu okay all right yemfa obi ewo ha enom good morning udeni babi akasafi apam Joseph mekasafi techima raso meda se mayentio ndinka mamenda mwase energy malpia mo bo soma un is to eseja na ya time penyin so ase na orient to ye so what do we need no penyin minister na wo si mo regional basis na se for na what do we say na need da form pa wa ya ho po ase oba be bo ma kana atumpo na kayente mu for say yes say agbe na ya di empire pa etai sa ministers na ina chi na ne numa entre no yenka na se se baba emre maye ina ye honte e da basu be pre yen so ye da CP na odi ade ba ye ene anope ofa fa odi di awie twam na ye mpon sade wo boss say de komagia ne wo me no okay good morning hello good morning okay when o ba e be fo washim de komagia ne wo me okay good morning Owoahene udeni baby akasafi Kasafi bosu also for your dance bebre ma yenti wano pay okay yeda nyakopati na yeda joma ma so adi se wabo yewura dikum tafohene titei na yaka ne mpaibo na ewogi ewu se bibia be koso ya mi shira dikum no shira joma ma so omo mamu right yo yeda say also eno dia wode e baye okay nana over former president Kufuor say wa ban wa konwa so na ye messenger emfaso wo so pa chense wo ye ebia party chairman opposition wonderful enti yen de ye se de ekoma agea ne wo me baby for say appointment aya appoint wo mo MP no anka wo mo mpe ho na nso ye de ye pepa right Nkoranza ye ni age ho ye bom mpani aba so na honorable Jekum nso ye man congratulations ye bom pa party na chi se special initiative no right mampani be hu ade special bi woni mu a da nkwanma enkoye MP kura keke na wo pem akosoro ho because wonu ma ebe mampani bia no e kan bibi kire wonu ma ebe no bia no e kan bibi kire wom se wayi ministers na wo ministry ho de nanso wo presidency ho no eno kura ka bibi e kire se wo ben akonwa no ho nti ye bompa ye na se nyame ma na nkwa nyame ma owura kwadwo ajekum nkwa dachi yeah obetima di mampani wan DC din no kure owo ohwe ne persona ne nipa ban ne nipa su ne yobia a wode gina ho a oye presidential material oye presidential material eni nyina aka ho presidential material no mi ntwawa no se yenya yi obi se DC a aine oye mampani na musi aine nti kwan bi so no oye mampani aine nti no di adanse se obetimi akọ obetimi ena ade no wahunu ohwe and dakure be sha da ye sa presentation no so ohwe a sesei no e ba no akan wa akanfo no ntimi dominate musa NDC no na minim se mfie du wo ye nimu imu e ba no akanfo no be wuram ohwe vote ananu ye omo asha ase enya firi Ashanti region
mempese I appreciate ebema ahode no besan yakogina ashantefo no ko aso ewo se ye ma abonofo no nso ewura mu bi after Dr. Kofi Abrefa Buzia abonofo na ya rise to that highest level no eswa pa ebraso say you enso abonofo wo mu apa o owura JH Owoahene Acheampong ma om nyina adwuma om abeye ko owura JH mensanom adwuma om abeye ko esombo enene na nyina om ni hoyi ye bo mu din e de kan asem enti ebraso say nipa te so owura Kwadwo Agyekum no ma om ba no om medidi saafo na namon so saa 10-20 years awo ye nimu ebai se nyame ma ne nkwa obedi president amen ewo NDC dim because me hu ne persona say we presidential material me hu ni nipa suna wodi gina ne yobia na wodi gina ho no wose mampani na obedi mampani da ko so amen nenso adwuma yo enye kwa esono se wo kan esono se wo yo odo ano do nyere bi nwo adwuma no ba be bata ho a ene o ye ne hwenye yie esan se uchiri obi na adwuma de odi ne ho ni honestly speaking odi ne ho ni se o ben no odi ne di nkomo o ne ye ya odi ne ho ni onkasa basa okasa odwen ho aha ni nyina onipa a wotesa no se fie kura obedi hina ni nyina ka ho ye hunu sa ne ma no wo mu wo ye de hye eti fie bi mu na kasa basa akunwa no kura to ayemfa ma ye be ka se odi akunwa ho nse nyina be kwa akoto abon ye kasa basa enti o ye presidential material dachi bia nyame ye na doma ne nkwa obedi mampani over first na ye mo menko na menchia NDC chairman Adams we chairman obre no ho asepa enti ya na edu ba bi enyam nwanwa se de twero na kan bia ye ho ewom se oye muslimi ni de nanso muslimi no ni pillar pa ya asomdwe na eba Kristo nso a no de ne ya ahobrase enti na ahobrase a wo no twero ne se obre ho ase nyame ma wo so enti ahobrase wo no ana ama chiniye so ama sesei Nkoranza ne ba bia no chiniye no obanra ye kwa himfie no na man hene ka asem bi na ye nte ho kakra o se Nkoranza na ye chechire no nti nananom behwe ye beboa Nkoranza fo bi no ma omo nimdie so no nko bia ye de be kan nananom ho omo peman ni yie ye de be kan nananom ho na ya kire adwen a ebe man Nkoranza atumpon sasa na nramete ye no manije pa if he say me already na madike ya kan sasa na wa fidie we so say bia amfa na MPP nto bia amfa na NDC nto na ye mfa Nkoranza nsi ye ni so NDC aban na tie akonya so say kwan be na Nkoranza betimi afa so tumpon ene ne ade a e wo say nyina ye bo aboso ta akire anti Lordina Nkoranza me kan bi wo mo ma ye manasom ndwo no nya nasom ndwo se bia ntokwa asom ya asam na me kan ye ma course no nkosa Nkoranza ye hia we Nkoranza ye pe we Nkoranza ye hia we kwan be na be fa so aboa ye kwan be na obedi ye nima ma ya ye we kwan be na be ma ya ye we de se ye kura no se be ma bedi dia ifi ne yire se Nkoranza fo pa de ni firi ba no ho no bobo akọ nti yenso yen strategize ye ho na yenta nananom achi na fe yempia entime nko ho na sande ba ku bi to so se nokure ayene nokure Yesu din no eno an wode ye adwuma nti wo ni wo mpe nokure a ka hu ne se nokure na edi hene nti untime mfa nkonto ko ma ho unya asem na de ba himfi aye nokure na de be kansem nti asem a wo court kura no wo mu ko yi abafie esanse fie na nokure no ye adwuma nokure e kwan so enye mmra e ka nokure ama nokure na da ba bia da mo bi ho adwo nti anope ye nche na nanom na ejo so na fe ye nche na ntwiefo no nso na se amane bo no se de etie suru na nse ko kuma se meba me ko me fa ho me hunu ye me ba so me fa ba data de no nya fire dust ne gu ho ne se de o ma ye na na se de o ma wi nti nyame ya adoma efia da ye be de ho e ba kwa ko e se celebrate
yo over me da se bebre na moma no pay so obedidi ana wo kɔ perfect kitchen sister if ya say wa wie aduane no bra na bedidi oya abaya ne ho fe said na ho fe te no sa na aduane de esi etie wo se bra na bedidi eto da bia enye fie nko a wadidi fie ache eya akwa abonten kakra na kodidi eye change of environment we yesa ebeboa enti sister fia say oba na ade ba I like about fia ne say onim pani onim akwada obu obia okase obia ho nidie emu oye nipa onim dwadie enti eya akohonom na obehwew aduane no ye jollof rice obeya amaw fried rice indomie na opa obeya amaw ade bia ye chichewa no obechi ni nyina ama kama eye fufuo ne nkwan abonfo fufuo pa na apebia dia obenya amaw opa sante fufuo na dia obeye ni nyina ede ama kama ene nkwan ahodo nwane koto ene eye emre nkwan obeye ne kama ede ama ope kutudwa obenya ni nyina ede ama na eba no banku ne ekeka ho de a foroye no sei tenkom wa nkasa wote ho a wote say yes udidi na okra ni age eyakọ eye perfect kitchen and pub na mum ntasuo nko anante yedura manfo nso aye ka ya anom de ade beje aduane no kwan enso ni nyina bi ewo ho no dwoada kopem kwasiada oye adwuma mepa chawo bebre anopa no wotwe kopem anwumire du ba akon okwa ubenya sister afia aduane adi mepa chawo adwadie kwan so frɛ number we adwadie nko anti na ofrɛ no 025 6031901 ana 020 9615 Y Junction no so ufiri techima na eba na wani hwe techima kwan so a Y Junction hwa ufiri Steve Hope na waduro ben VRA office mono no wo de frɛ wo mo Vibrant honum Vibrant ebeboa ama bibia aye kama room number 2021 emuna owo ewa abrosan no eso ofra abrosan no a one ene DC ene di nhwa ne mu 0245 463216 wone no ni nkomo a ebetumi aboa nana one new nana one collection NPP office in Chan runabout no so baby akofi tom tai gina no eho no mo pe uduro na bi so obi aso pe nana one collection a obenya ede amount aha o say oton tade nyina bi ema ne mema ntade mpanini mofra ntade de abaso alive wom nia enene che ne ne keka ho obehye ede abo life mrantie foku abaso yoyo na namu na uhim so koba tade obehye de akonyina nana one collection okwa ubenya bi osan ye customization t-shirt no adwumayefo de asore de ene eye ekubia de aye de wankasa semrante sem yode se systematic nom na pese ye twere wudin systematic egu atade achi a ni nyina kwa ubenya abawa sara de okoye ye se uhyia na fefefe abawa sara tom na obi ahunu o hye na atade akama ewo ho no nana one collection na ayo ede amano osoko na koyo de ewo ho 053 266 3264 na waje wo de ewo ho ye nationwide delivery in the Ghana abia wo bia wo de adwana brana obeye ede amount Bojibo Ventures ni o ye koji sika na yamane sika bank de mobile phone so de Bojibo Ventures assembly dwema bro sign on chain Nkoranza di nkrase Francis a 0248 089463 wona no ni nkomo Kwabis Educational Complex Nyansa mfiti ase Eradi Sro mfiti ase nimdie mfiti ase ye nwomasuya no pay Kwabis to nsa afra wo se bra wo mo nchen ene wonu nko adesua na unu hoda owo every crèche edikosi senior high school na wada Roma abusuafo senior high school na meka ho asema no pay a kire wo se ye course no general art business, home economics, science, any additional pia, eka ho. Ye form 1, form 2, ne form 3. Oden kwadaba transfer ewa ha. Sukunu ye Kwabis Educational Complex. Fa ye bebo additional adichere. 0248 876028. Wone wonuntu na moa ebebo Obo Heba Natural Medical Research Center. Oye expert ewo cardiovascular diseases emu doctors ano pay watena se eni subidi akoma yade ana ubia
wote hɔ a wonya adwuma bi anso na wabrɛ wɔse fabra na ɔnhwɛ wo ɔbɛyɛ waduro ama aseɛ atu ebegyae ebɛkɔ emma biem 0249 761 508 ɔyɛ adwuma na wɔtwe mu nyinaa anopa nonson kɔpem anwumre nunum pai mu ɛnɛ watena se ɛyɛ adwuma edwira kwan so baabi a yebu gas no a tabia di nupa badwa so ɔsɛ abunu yade malaria ha ɔbɛma watɔba ha wɔ mpam ɛma mu ni atenka ne nyinaa tabia taakum ebedi wasama ma pharmacy herba ne chemical shop bia mu okwa obenya bi atɔ 0243 686861 wone wo mo eninkita ho na emmoa 3A Herbal Center ena de 3A cool capsules abadwa so ya friend Coco Master etumi sisi yade Coco afifiri wo ayam tim wene unya bia ebekɔ we ye Coco aduru sononko ne ntre friend Coco Master ne sɛ onoma epam Coco efiri ni padua no mu baabia nanso enya wote sɛ naanu Coco aduru bia ɔtɔye kakra bia na odi mirika ekɔ agyanan no daabi we de obekɔ asɔre obekɔ badwa mu obekɔ baabia ɛda bɔkɔ ɛwɔ yam nanso ɛbɔ adwuma nkasa 0546 107 107 3A cool capsules eye Coco Master 21st clinic ni o ye gye hudi ankasa anope yade be ne da kwankro fabra 21st clinic yasa yade bia nkanka ne ntirimu yade sciatica ye besa atu ase deku okɔ hɔ a obɛhwɛ okama pa yade bia stroke yade fibroid yade malaria hepatitis B and yade ne yade bia o de kɔ bɛyɛ ama oye lab test nyina bi ena oye scan nyina bi new market Desmond Abrosan mu yene public toilet no eben bomode na freyen 0592928786 woni yene eninkita ho na ebeboa Dr. Magashi say anopay say wo sunsumu yade ana say honamani yade a fabra Dr. Magashi ho obetia yade no ebekɔ emma biom abodam ne ye wone so obeso aduro ebete akopiri eno ano no emma biom watena se ewo Techima Hanso Brigade friend 0544 580936 Pentecost was on dano junction honoma ye no wom ne di animhwe ye won krabata pi ewo maimu na ye bekɔ afom so de a na ye de Vital 05 edura Divine Wellness Company Limited for na de aba no ye no na ye de ekɔ afom bomode a na kope bi eyema no baye eyema emwaye na awuduru bi anim eye dupa se Francis Tewia Agro ubenya bi atɔ Alpha and Omega ubenya biato asua no ona bantwibu asia akwa na yerede agya sei ho okwa onsa ekabi 0243 852751 ofresa number ya onsa ebekabi sesia adehye anamontentin bia wie abobo anopei yasama yedi jawa ne se Psalm 121 mema mani so ma kyerɛ mepo na hena memo afiri beba memo afiri osoro yofo asafo awurade wate enti anopei abrabo kyere so a ma wani kyere awurade asetena ye den a ma wani so hwe awurade enhwehwe emmoa emfiri baabia na wo mmoa ewo agya Nyankopɔn enkyɛn ɔno na ɔyɛ ne mu na yewo na ne so ena yeni eda yeda systematic press ase ɔno a ɔde ye fiti no numpa mu a bepem sabre ɔde ye kɔ YouTube Sompa TV ena ɔde ye kɔ Facebook Sompa 90.7 yewura pambaye ene badwa no nyinaa midin ede Owoahene Acheampong osom na si mawie magodie makraw